گدارین هجا و کروژین یک شمون و جاریجی هون جریزانویسا 35 هلبستوان و نویسکارین کردن سویتا بری درق جین نگاری و برهم نویسکار آنجی هلبستوانی که میدا گداری بکن. ایرو امی بحثا جین نگاری و چند هلبستن رزالی رشید بکن. که سالین دریشت سرویری دبستانا گنده فریق بیال ارمنستانی هلبستانی که می ناسکریه هون و گوتاری دکارن بدنگجی ببین. اما دکار بیشتر و ریوبری برنامه نویسکار برپسیاری مالپرامه تیموری خلیله. شاعر و نویسکار کرد مامۆستا رەزالی ڕەشید di roja 19 حەزیرانی sala 1988 li Ermenistanê çû ser dilovaniya xwe. Rezalî Reşîd 66 salî bû. Mirina şaîrê hezkirî di nav dost û hevalên wî û hemû dorhêlên welatparêz de xemgîniyekê mezin peyda kir. Rezalî Reşîd sala 1929 16 kanûnê li paytextê Gurcistanê Tbilîsiyê hatiye dinê. Dema 4 salî bû bi diya xwe re tevayî hatine Ermenistanê gundê Kûrekentê ku niha jê re dibêjin Fêrîk. Cem apê xwe bi cîh bû, apê wî bi navê Ahmê û pîrka wî Xezal. Rezaliyê biçûk li gundê xwe yê teze de di dibistanê de dest bi xwandinê dike. 2 salên pêşîn xwandin bi zimanê Kurdî bû. Dûra di sala 1938 de xwandina Kurdî de ji mekteba tê hildan. Di dibistanên gundên Kurda de xwandin dibe bi zimanê Ermenî. Loma careke din ji komayekê dest pê dike. Piştî xwandina pêşin û navîn dest bi xwandina di kolêca mamostatiyê ya Êşmiyazînê dike. Pey xwandina kolêcê dikeve înstîtuta pedagogiyê beşê dîrokê dixwîne û dibe mamosta. Di navbera salên 1956-1993 her li gundê xwe mamostatiya zimanê Kurdî dike. Lê ji sala 62 hetanî 93yan serwêrê mektebê bûye. Pedagog mamosta Rezalî Reşîd di aynî wextê de şaîr û nivîskarekî berhemdar bû. Kitêba wî ya yekemîn ber bi tavê di sala 1964 de li Rewanê çap bû. Du berhemên wî yê din jî xem û xiyal û heyr û guman wek pirtûk ronayî dîtine. Bi lîvan kitêban gelek berhemên wî wek şêr û çîrok di gelek rojname û kovaran da ronayî dîtine. Her wiha ji sala 1955 heta mirina wî bi sedan gotar û helbestên wî di rojnemariya teze de çap bûne. Niha gelek helbest û kurta çîrokên wî yên çap nekirî ji bo çapê amade ne û em hêvîdar ne û rojekê zûtir bên çapkirin û tevî edebiyata me bin. Rezalî Reşîd her wiha nivîskar bû jî. Pirtûkeke çîrokan ya bi navê Biharê Bihar nedît divan demên dawî de jina û weşanên xwîbûnê li Berlînê derket. Pirtûk bi tevî jîna nîgariya nivîskar ji 14 beşan û 108 rûpelan pêk tê. Bi zimanê xwe yê zelal û bi herik nivîskarê Kurd Rezalî Reşîd çîrokên gelek balkêş û bi hest nivîsîne. Ji bo xandevan û pirtûkhezên Kurd û bi gelemperî jî ji bo wêjeya Kurd em dikarin bêjin ku ew dewlemendiyek e. Guhdarên delan niha got bidine serpêhatiyekê Rezalî Reşîd ya bi sernavê leglega perşkestî. Ro bejnekê bilind bûbû. Belekên berfê yên paşin bin pencên tavê de diberiqîn. Hilm gulm ji erdê dikişiya, tevîtîrên cên tavê ser rûyê erdê dibû leylan, ji dûr ve direqisî û bi hezar terzî usa dimilmilî, teqê bi qeybik û teqîzûbûkên Kurdan ters wergirtine ketine govendê. Darên zer delan kulîlk dabûn. Her yekî mîna pîrê di kurmanciyê yên adil, kibar şeireke spiya gulgulî xwe wer kiribûn. Bakî hênik bîna wan kulîlka şivêta mîna baxçe bihiştê dabû berhemê xwe ber bi me radiweşand. Meriv hejmekar bû ew hewa hênik û bînxweş acê ac helçêniya. Roja yekşem bû, yekşemeke biharê bû. Ez û apê qero bersiya dara gûzê ya hewşa wan da rûniştibûn, me ji xwe re qise dikir. Ber hêbeta wê hewa bînxweş apê qero bişkokên pêsîra xwe vekirin, her du destê xwe bilind kirin, bilind xwe bi xwe re kêlimî. O xweş bîna bayê qersê çiqa xweş e. Meriv çiqa spê hêsa û hênik dibe. Axwax gelo hebe careke din em lê vegerin. Gula qersê ji dilê me derê, dilê me rehet be wê demê bira Xwedê ruhê me bistîne. Apê qero min nav birî da xeberdana wî. Welat gelekî şîrine ku tu axwas hejmekarê welatî her tim bi ax û keser bîrtînî.
ای برازیا جوالات شیرین تر تو تشتنه ولات جار فرقا مریانه ولات گمانه مریه بی ولات مینا تیره بی پرو باز که نکاره گاوی خوا فره باویجه دمان سر آب و آخا خوابی دل مریا سر هف تشتی ساره وقت بیجن نزانه سر چیه بر چیه ام نکاره شخورا پاکی مالکی شیکن چمکی بگمانن ایرو ورن سبی ورن قدر گله ما ببخته برا آتم دنهری از هی هفته سالی جی تونمه لی ایدی سه جارا جی گوهاستی بومه با امنی رحمتی دگو دما امج قضا این تابه گنده دیری که بر ظلم روما رش روین لقضا قرصی گنده سوسز ده هیورین هنگی تو 12 سالی بوی ام 40 سالی دو گنده سوسز زیدامان بونا خواهی مال و حال بینا مهنه که هاتا برمه لبخت ما وی درجی لنهانی هنگی قضا قرصی دست ارست دابو سال 1917 شورش اکتبر دولت نیگاله قیصر والگراند او دولت مزن پیره پیره ای بو هر پاره که شخورا بود دولت که بچوک و بطاقت لنگی روما را شدی ساجی خاگرد دست بکرن کسی خلقی شخورا سینور فره کرن بی گل کشیا ارمنیا را تاران و تاجان کرنوان را وگران سرمه سال 1918 هم دیسا جبر ظلم و زوروان روین ارمنستانه دوی جاری جی وقت جارا ماین ریوا چاهات سرمه برا گوره جاجی نبینن گرجی گنانه یه به خدا هاتا کشتین یه دیل گرتن به سر براتا برن یه آوارش برخوابه یه جبرچیا لسر یا مز کسا سر تنیشینم که ساخما ارمنستان هر یک گوه گندگی دا جیوار بون دورجی برازه که زانه آخری خیر حال مری به والات جی آوای برا تو دبیجی والات شیرنه هلبت شیرنه لیکو والات ما سرباز بویا جینارین ببخت ام ناو هفدا مینا گوری چله پیره پیره نکرانه گلمه وی چما افزالوری بدیتا وی چما بیمال حال و در و در بویا وان زالولین رو و بزنده حیثی رستخار جاره بر دیوارکی بویا برازیه هید مالکی ده ام حتی سری نمانه از همه بین مسرخا کالکی من لدری که ده چال کرنه باویمنی رحمتی سوسز ده دمیجی خودی زانه به اونه ورا چال که یعنی که زانه لکی داری لی برازیه تو دبیجی والات گلکی شیرینه هلبت شیرینه گلو والاتی می پرچکری کردستان می دلال که سربست بوده همه دوی روژه ده بانا بله آب قرو بخت گلی به دولت هرتب جیوسا بوده وقت دبیجن هم بونه کوری سر ری کی آلی داده چه دکم نبر پیا لنگی کی آلی والمه کرد ام ویدا گلول دبن خبر هید دوی من دابو لگلگ هات سردارا سپنداره یا پیشبری مال سرهیری نخادانی آب قرو لگلگ ایدی هاتنه نا برازیا هی نه هاتنه لی وعده هاتنه وانه ایرو سبه وی بنکشی لی اوا ورا چه پیشه چه هاتیه من دیسا برسی نا عامره من او نه هاتیه او وی زبستانه در باز بوی لورا ما بو آب قرو او تنه چه لورا ما بو چه؟ از این هاش تره بیجم گوت او جغارا خواه پیچه جقوتشا خواه دارین درخست آگرده کور حجام کرد پاشه وگرن سرم گو پاییزا چوی پرکی وی لگلگی قد نزانم چا بو شکسته بو نکار بو بفریا وقت رفی وانه هف گرتن چون بر به بریه اواته نکار بو بفریا لورامو گلکی کرا قرد بدلکی کووان لوان نهری لو هلا چند جارا جی واش دانا خاکو بفره جارا که دنی سرسری دهات عرضی بساجی نچو دتو زانی آپیتا جی جبران چیکی چانه سینما من گرت آنی جمن من جی دو پرک چیکرن سری هستی پره وی شکستی راست دانه سر هف کرنه ارتا بیتکا و گریدا حتانی پاک بو ایدی درنگ بو دیراده گشت چو بو وی زوستانی ما او گوما پیز دا خواهی کرد حتی بهار لیوه بو نهاجیش خورا بیمند دفره ده چته هلینا خواه چید که حتانی حوالی نویدین ویدم دنگی قلنگی هات مهرداجی به هفراز نیاری رفع قلنگا بلدی پیشی ین ماین پی کشان بر بجای علاگزی چاوین مه دو رفین قلنگان بون بشمه و حیث سرمدا کد مهرداجی توای هفراز دا آلی دنی دا نیاری دو لگلگ هاتن سرهیلینا چکری یا حاضر دانین و بون اسسیان آب قرو هر دو دستین خواه به هفرا بلند کرن و شابو وای هون سر چاوا هون سر سرارا بین
پی پاره وی یه خیره به بهاره که خیر سر هفته و 2 ملتی دا بی و ساجی سر مدا امه بی جینه امه بی وارن چاوی من للگلگان هیلینه گوه من سر دعا دروزگین آپی قروبو مهو نهیری بو قرطا وانا پیشی مهو زانو بو نو هفدیتنه هفشاد بن لی پاش مدی که دنگی قرطا وان نه خیره لگلگک پیشیت هفی شر وانا نبو لی پاش پشتایا نوهات دی و یا ورمایی دانه برنکلا قاسه که شونده جه هفته دور کتن یا ورمای خدا عالی که هر ده نوهاتی جی خدا نه عالی دنه دهیلین دا وی جاره بو قرط هف گرتن لگلگا پرشکست دین خدا هر ده نوهاتی و نهیری اوانه ایدی بونه یک قاسه که دنگ خابری سر خا کره برخا و پونجی مریا تری دگری پاشه مهو نهیری جی فری مجی لیدنری اوی حیوانه بی عمدی خواد 2-3 پرواز دانه خواه هنکی جمعت دور کرد پاشه سر قچک زوری و مینا تیرک خواه خروشی ناف دندور سنجری کرد حتی هم گیشتنه سینمش دندور درخسته بو لگ تیدا بو رجک من هر سکا پیچی لگ نهری پاشه چاوین هف بخوازف نکرد باور بکی لب بی عمدی خواه آپی قرو نهری و جه پرسی چما آب قرو چما اوی لگلگی ها سر خاکر خیلی که بر سیوا چما من دناوا هویدا بخواهی ما دمک خوردم هر سگی گر و لالمان گریوه حیوان خوده یا بیزار و زمان تسیره که گران سر میشته بود ام کتبونه نوا تفکریه باشه آب قرو سر خواه بلند کرد لمن هری او گوت درد هویتی برازیا درد هویتی گوت او سرده میورم مینا سیاه عورین بر روی رنگ کات یک چو مریا گوت قی اوی شواتا لگلگی دلویجی کرا کوت آب قرو شویتا مریه بین لی بچکه هوا تیرینه که بینا خوابی هف کور کشاند داکشاند آخ براو کر سر خواه کرناو هر دو دستین خواه حتی هزاوی هبو گواشت از شاهشو مات مام منظم بو گلو چما بونه شواتا ویلگلگی آپی قرو اوقاس زف برخوا کرد یا هی عجبه بو که براو کرد لما جی مخازف نکر با آوائی که بی عمدی خال چاوین سینمی نهری اوی بلنگازی جل چاوی منهری او هر دو گرملکین خواهلک شاندن باشه مدیسا پرسی یا بخیر آپی قرو چه بو چل تقاومی چما سبا وی لگلگا تو اوقاس برخوا کردی آخ براو بونا تچ بخوان نه زاری حیران تو جامری قرو سر خان ناو لپی خوا درخست بدل خان به دنگه کی ملول برسی وامدا برازیا شوتندنا لگلگی خارشان سر برینا دلی منی کونه گرتی کلو درد من دیسا تف را کرن لماجی من آخین کشاند و پیراجی براو گر کل درد چه آپی قرو تو چه دبیش آپی قرو 3-4 جارا سرهف قلاب لقلون خواخست قلون آخا گش کرد سر خواهی داخستی بلند کرد لمن هیری زانم تجمه ونا گری برازیا وی دمه تو بچوک بوی نای بیراته نکا گوه بده از این معنی آخین و براو کردن خوش ترا بیش چه سرت خوش کن چه سر دجمنت نخوش کن براکی من هبو رحمه لکالک بیرکن تا بجی وی بجی ناوی خودو بو کلا گیج مالاوی که کلی کت چو امر خاداته جوی دا کدوات تدگو قید تیتاله که سیارانه مری حیر و حجمه کار بو وی و فرمه فصال بنره آخ چو اویجی مالا خوشهوتند هوی آنی سر جناخا مینا ویلگلگی بسکا پیس کرم مالا خوا من بباشینه و پیقرم از دیسا مینا گورکی لیت شمتی ما ورته چما قیزارین وی تو نبون همون لی تو نبون کرو قیزه که وی هبون کلفت اویجی کلفت که ناب و ناموس و گلکی معرفت بوشی لی چما هوی آنی سر جناخا من عو بود دگو زار هندکن وی چاخیشی دختر کم بون دو درمان تو نبون دگو که بمبارکی به یعنی نخاشیا سوره کن و یکی ببه یکی جی خوریه ببه از بزرد بمینم مخواست دیسا پرسکی بدمه اوی تخمی کرد پیشیا گلی من بری تو کرم که از گلی خواه تمام بکن برازی پاش گو تو دیسا دست بکر بیوه یکی را ایدی کم ده هات مالامه بیواده کی دریج را روکی هات مال مدینا خواه دا وی و بنگ زیوی ملو از عجمای من
خدای منی بشر خوشی دو بکن که بری دهات هیچ دور و دبشری مثلا که بکن دو گودم ددانه کناندن ویجاری ملولات همانگی دنگ جه در کس بخیلی دامن که لکا مرونشت من دینا خدای چاوی خواه باور نکرد چامر هوا خدای کتیه ویروژی دنگ زیوی تال ریوی بردایی قه خبردان جی پیندم دلی من ایدی تعمل نکم جه پرسی کرم مالت تا تیلو تجی حالت خوش چه سری تقومی اوی مال خرابی سری خواه حجاند دخواه دا پونجی پاشه هیدی که جبن جوان را لمن نهری گناه خواه کرد برا چش تا بشرم چش خوده دها کرگی هیچی هستوش درد هیویا نکارم مالدانان راحتی بخون زارا دنهرم خود درجه ناف دلیمن رو برو گلا عنیا وان دچل مسای چاوی وان تجاه خم و کسره دچاوی وان دمینا شوجنا دچاوی مرة دچن بوان چاوین خوین شکستی علامی مدکن که ازم سبب استخواریا وان دمی وانی چلمسی مروزی وانی داخستی آخ برا اف چی یک بو مخوا لسری خواه کرد کلا پنجه کرم مالا خواه ازیدی تیاخ ناکم جدرد قار کوچکی وانا داناوی بومه تریا جهف در ناخم چیرو عیتین وان ین بی پرسنگ نفر آورین وان ین بی ناف بری تعنو نچین وان ین جحر کری نکارم ببین شکل زارن منی استخارد شویتا سیویان گاو ساعت برچاوی منن دها کرگیست یه هستو نکارم جی خلاص بم نکارم جاره که جمرا بکه دستی من جعرد و عزمان قطیه آخل منه دها زاروی نگریا قرکاوی ختمی جاوی شیلو تجهی سر بون مینا زارا خواهی تسل لنگی من بویس که ایسکاوی گریا بایهاتن اویرا هفته که درواز نبو بريمني 33 سالي عمري خادا حاضران آوا بو برا قدر بريمن که بخوا آنی بو سری خوا قرو دنگی خابری کسره که کور هاته شعوینوی جوه بیراینا تعال تجاهی سر بون قرکاوی تجاه بو خواست قرونا خوا گش بکنه کاره بو بینوی دما از دل خدا گله کی لسر خال لسر وان پرسین خواین بی پرسن که هرس کتم او پرسین که بونه سباب ملولیا بقرو ملولیا کورو بکسرس گهدارین دلال نواجی گه بدنه هلبسته رزالی رشید به سرناو کردستان هزار سال و زمان ها دابرین جین ممان هزار آو و توفان کشیان و چون گانی ممان هزار قبیل و بر سر آخامه ساس کرن شر و که برفا سینگا سیپان حلیان دیسا چه ممان هزار جار پار کرن هزار ناو لیکرن توفان شوشت او کتف برن دیسا ناوین قدیم سرمان هزار 100 سال هرن مرد و نمرد سر بگرن تبرنادنم جدستان ولات ما خوش کردستان گدارین عزیز جزنیویس 35 البستوان و نویسکارین کردن سویتا بری و وی جاری گداریا جیننینگاری و البستن رزالی رشید کرد که گلک سالان بویا سرویری دبستان گندی فیریک ارمنستانی و یک شلبستانی میهری ناس کری اما دکار بیجر و ریوبری برنامه نویسکار برپرسیاری مالپرامه تیموری خلیله
گدارین عزیز و شنومه ایرانی تمام بود. جوره که دندی سال سروی ناوی نشانی امی راستیه بین حتی نی برنامه نو بمینون تخاشی اسلامتیه دا.